Yesus Tuhaki nasoea marujung harajanmi pasangap makarmu dihasianganon paruh harajanmu di atas tanah. Paruhasian purba narasubang bahu dibuan siruana upasangapangho didadupitamu namarsinan daging kabawanong natubo o Udo marhasarapang iyan mo Tuhaki alay hamoran dan rikot rohani dan rohamay jalari ugasan tayuan napursulto di tangi oi pordirian. Ihimahamu parbegu asatong kayaramu ay nang bijar igijangmu kapanon tang dihamu alamat punai disandangi Jesusi nabuni dunasay laon sakap ditahan tae dang tiboto kajolmaon dalam hangaduyani kang maliluto sudi di pardalanan nabi. Salbudono aing
salut manusia. Tuhan yang berdosa, muluneng sonang hamu, seitagihan bersuara, di Tuhan tai burju, sai bau meruhamu, cukup Yesus itu asa sok paluwana, tundimu nasihan dosa. Mengaruna mengakui, rohani terbegui, saat penuai nauli, tunau untuk di Tuhan Yesus Rajai, ngrasi yang surgai, saita puji maimana, jalata oloi hatana. Nang bisado menontongi, na mengatasi sosudi, na ulo marsinondang sundangan ni dosa sudi, na dinaulo pidopi, malungun dinatorang Yesus tulus masakapmu, sundanganmu nasa jolma, asa untuk didebata. Kudu mengapurakan urejani pertibian, salilingau mengadu, saihuma perjang meraki, dangolu
ใส่หิ